Ćao društvo, dobrodošli nazad na moj kanal. Za one koji su prvi put na mom kanalu, ja sam Jelena i dobrodošli u moj novi video. Za danas sam vam pripremila jedan make-up tutorial, kao što možete da vidite. Ako vam se dopada ovaj make-up look, ostanite do kraja videa i pogledajte kako sam ja došla do ovog make-up looka. Ćao! Šminkanje naravno započinjem svojim puderom koji trenutno koristim, a to je Bourjois Healthy Mix u nijansi 53. Nakon njega sledi korektor, u pitanju je Maybelline u nijansi Light. Za highlightovanje lica koristim NYX-ov korektor u nijansi 02, on je dosta svetao i na taj način ću istaknuti sve delove na licu koje prosto želim da naglasim. Za setovanje pudera i korektora koristim Makeup Revolution puder u prahu i nanosim ga ispod očiju. Dolazimo do obrva. Moj omiljeni proizvod za popunjavanje obrva je definitivno Avonov Mark Gel za obrve koji koristim sigurno jedno pola godine unazad. Uzimam Morphe 35 OM i koristim najsvetliju nijansu kako bih setovala kapke i nanosim tu nijansu na ceo kapak. Sljedeća nijansa koju nanosim u pregib kapka i iznad njega jeste ova crvenkasta nijansa. Sljedeća nijansa koju nanosim u spoljašnji ugao oka jeste ova čokoladna nijansa i trudim se da lepo stopim ove dve senkice. Sljedeća paleta koju uzimam jeste Morphe paleta 35 OS u kojoj imate samo šimeraste nijanse i uzimam ovu crvenkastu šimerastu nijansu i nanosim je na centralni deo kapka. Kao i uvek, u uglove očiju nanosim najsvetliju šimerastu nijansu kako bih otvorila pogled i nekako dodatno istakla oči. Svaki put kada koristim trepavice uvek malo iscrtam eyeliner, znači tik onako da bude prosto stvorena neka podloga na koju će se nalepiti trepavice i u ovom videu koristim Maybelline eyeliner Master Precise. Dodala sam malo maskare, naravno moja omiljena I Love Extreme Essence i stavim veštačke trepavice. U pitanju su veštačke trepavice sa Instagram stranice koju ćete vidjeti u close-upu. Sledi konturisanje i highlightovanje lica, koristim NYX-ovu paletu koja vam pruža sve proizvode u jednom pakovanju i koristim ove dve nijansice za konturisanje, a nakon toga nanosim i highlighter na lice. Također čistim konture kako bi one izgledale oštrije i prosto nekako urednije na samom licu.
Rumenilo koje ću danas koristiti jeste rumenilo iz Slikove Trio palete. Jako je pigmentovano, a ujedno ima i blagi šimer u sebi. Ja prosto volim takva rumenila, ne smetaju mi, iako mnoge devojke vole mat rumenila. Malo sam pomešala, mislila sam da sam koristila highlighter iz NYX-ove palete, ali se ipak odlučujem za ovaj jer je dosta pigmentovaniji. Ruž koji koristim u ovom videu jeste Avonov Matte Rouge u nijansi koja se zove Berry Blast. I to bi bilo to, društvo, nadam se da ste uživali. Ako jeste, obavezno lajkujte ovaj video, a mi se vidimo u nekom narednom. Ćao!